Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Agak pikir tebe umus amat histori tebe sa manabiyan. Ini pintebe kahanan yang sek tebe si Rom tebe pagi selain kia bukan yan. Yang kahalan tu tu dendun yang saya nak dunia yang lengo. Yang kemon di sini melingkan jadi tibete nak pelego atau tikalipat di sini di begini ini yang kakakalan tembi atau orang ada dapat pelega tembi ubus itu supatan tembi kap ubus story tembi atau me kakak tembi sepasal penghalan lahat dambua dalam kubur aku ada bisrahin agi bisara agi kita uhan banggeru bekas mengakan kita hindi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang bisara wa Allah subhanahu wa taala segitu demikian mengetahui ini Mesir memete menelule so bang kita melumin maka tahati wete bang sehingga kahalan kirumanden melingkan serembua tidak serati bisamian si diki kesenduhan memban story na gilin mutaja bakas ene bisara wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melingkan bang selesati melumin ka gana bekelesa kapan dalam kubur gana bekelesa kapan dalam kubur na buat bisara bekelesa ini si ene mete dalam bilang pagpeano musakara sebenarnya si manamian gue subjektif gue tuhin masing-masing pelaus yang bisa sebenarnya tidak continue ni atau sempat ni si bisa sebenarnya subay bisa sempat ni magano lawan maglawan bisa dan begitu lawan ni ini bisa sebenarnya tidak sebenarnya kebesaran bi yan manusia bang mati mu'min bigisa yan bang mati mu'min ubus petek kas iye yan bakas me inang betu si dunya ke lumlet mula-mula penutari ini sembahayang pangani ala dalam kubur atau petek ka na pangani ani ubus petut ne tinene me amal sendrohin so iko na tibisrat hindi mula-mula ko kanali sambayan penutan lai dalam kubur kesana din bang mu'min yene mede ubus muzakarat itu makin kita pas subjektif yang salah satu perspektif bagi pengandakan oleh Nabi Muhammad SAW yang nak peka tersebut kemetein tersebut kalan dalam kuburin supaya gay tikipat dewi nakala na bang nagitibihapin sa atin bi atau bang ne dayahan atau bang ne ang kamartabat ne na gina tikipat mati iya gina tikipat na inkimetin tikipat na kasipat na dalam kuburin na niya sumagawa ka hindi na katinan pineka pag-7 inisip paghalang kamati supaya kitibigay atinan niyan lupa madiyan pag-yeso ng pagpapalihan ng tema musakarahin ko ito pag-ubos tetilew manusiain o malaika si atas telu atau 4 kelewin makas telusaratin mene naubos makasambong Magwa naman pinikitalew, duman pa pinarahit, sumagwa, binagbisara pahap-hap, tawadan mag-adat si yan amimete yung malaikatin siya, pag-isababan din
may amal ni mali manungguan iyahin atau mengindependen iyahin siya ni mali dalam kubur. Supaya naman binisarahin, nagpresent ng po ito, nagsike umos mali, mano si Amir binistiga atau ti inano, tinilaw. Umos kansaran na ni Keo bagas na bisara si mga miyan. Umos na bisarahin, lain ni Keo magpitungko kasi amal din, umos bikinisara sembung kesemungan ng malaikatin, sumikuha, ga petahala yung mga malaikatin ang bandriye, lain dari kubur niya hininang malaikatin si aame metele. SBM, niya hininang tato elekto sa orang mereka tahu tak? Ini kenapa bisa kerja gitu? Misalnya aku ni akhirnya yang mau maksudnya, dengan tilew, supaya umus na tilewin, makampat sila Tuhan nun, sila Nabi nun, sila agama nun, ini minum balik. Ini mana? Importante makasambung ini, makasambung. Waalaikumsalam. Subay, imus makasambung, umus na ka. Kaya naman pangadakan din Kaya naman pangadakan Allah subhanahu wa ta'ala si yan ay malaikatin, kasi yan na nilew. Namus nilew, makasambung. Nilew ng buwan, kasamuhan. Umus, dapat siya tala. Dapat siya tala ang bagas pagbisarami yan. So niya dinaat ko Allah subhanahu wa ta'ala hininang hininang si Yene ametele si malaikatin. Dinaat ko Allah subhanahu wa ta'ala hinangon bi si memeteian pag-iubos na tileubi niyaan. Kasi ikaw ko pinalitin bi bang ide na pa hininang malaikatin si Iye lai Iye dalam kubur ne. Si Wetune, ubus tinilaw. Yung ko pre? Kinindangan doy Allah Ta'ala sebu surga si malaikatin para mikiles sa siya. Sebu surga. Begawa, mitte? Aha, saya. Hinangan, kasi dapat mo sebu, sumaguha. Sebu lang banggan niya, ngawang medyo masuk mo. Sebu, saya. Nabuha, tagnatagda, tinakininang wa malaika, Allah subhanahu wa ta'ala, sila malaikatin si Elay dalam kubur dinaghirangan yan dembuwa lawang dalam kubur ubus supaya surgain dengan surgain kapan surgain tepisi dalam kubur kisah sampai selalu kiamat saya dalam dalay saya dalam kubur ni saya halan din sampai tinandian dalam kiamat Allah subhanahu wa ta'ala walhasil puas ang bandunnya bisan tu tamban ni dunyanin, tamban ni andanin, elanin, anaknin, mitatuanin, lumanin, jeepnin, ini ni sama arta nito. Pagbeset dalam kubur, mas hap ketekan ni namban, kinambalan nito. Hangkan ni Allah subhanahu wa ta'ala si damu ayat ni, Allah takhafu wa la tahzanu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini si ahli nitiyan. Bang na sumati, bang na sumilip o lumane, itapit ajanin, dani ko tinaliw, Allah takhafu. Dani ko tinaliw, dako tinaliw mati, malaikatin, pero Allah subhanahu wa ta'ala samsimi, ini sumami tiri, wala ta'zar dani ko magkisusihan sa andalo, sa anak mo, sa Allah, sa kaya mo doon dani ko tinaliw, dani ko magsusihan, sabi ko ni si kao. Tamban do kaya mo alirong kaya mo na ba ni sikaw yan? Dahil ka wala tahsano. Wab siya suy kuy to pinde pa mama na kampi kyo. Genti ene ke tele ulen dani ko tinalo. Dani ka ususe. Dani ko sa. Dani ka ususe. Ina sa nan tamban sa lunyano. Kaya genti Allah subhanahu wa ta'ala ina inang pangan niya ke kalasan mo siya. Kaya lunyano siya. Biljanna ini surga. Surga sahaja, Waalaikumsalam. Maksud biljanna nanti ini pendetin, izinsian kamu Allah subhanahu wa ta'ala ini
Duksur lah. Jadi nari kau namang siya bang mo, minumedi na kitinalo. Namu kita sa elen pagdor hati magbakui. Kaya mo gitu, ya. Mula-mula nih aku. Lusta aku, lusta ini pindi. Pindi aku tinalo mati. Mereka, kaya mati kira lusta apa deh. Bisan do kita pinalat dari pinado, lu tambah lu ketika masuk kita mati. Sampai sige. Saya nak lagi. Nah ini, apa maksudnya? Kabar-kabar pulang bercakap ke mata. Puasa ini, mati kita kiam. So saya manusia. Saya ada magpaipin na bahani ko mati. Mula-mula ako, mula-mula sa lusta ako ping bahani ko mati. So ini magbakuit at magbakuit kita bitinalo kita pinapati Allah subhanahu wa ta'ala. Buwana. Saya Allah subhanahu wa ta'ala tidak dengar kasih kita dakam tinalo. Kada kam da kaso saya inam barampir ti diputan tiyan wa abshiru bil janna ganti dan pinne. Ganti ko pinne ye himbang ne kam mate bare kam talang ban. Apa ni surga Allah subhanahu wa ta'ala. Si kedua, hindam mag-study. Net pagin ko dua to ha. Noto magin hala mo ito sudah nak wala na si kita to ha. Hello ito kan. Si kedua, piu ko balik si kedua. Ini hinang malaikatin si manusia mukminin magsikin ustinila wallahu subhanahu wa ta'ala away malaikatin dalam kubur mag-answer ini hinang nila dalam kubur dok dina ko Allah taala pinyaluha kubur tumpu asta dok pinyaluha kama ini tidak ada garo ajar kita bentuk dinaat balik pinaluha wallahu subhanahu wa ta'ala si malaikat wallahu subhanahu wa ta'ala pinaluha kuburnen le dalam kubur dia pang manusia yang mukmin in kemetainen us kuinggaluan kuburnen ado at sa inin me sampupit atau ini samia so magua madul basar taman matane ataman tewot matan ilwan. Kasi depan, iwanan paganawan, parapan sa amin, payaman ina taman tewot matan isang luwahan palihan ng ilwan galang puhunan. Walhasil, bang mu'min bimitain, dumin sikot puhunan, bisan payaman tewi, yatinin sikot, dalam luwang, dalam niya, uwis tinambakan biltan, hindi halite, uwis tinambakan gulap ini awa pangingipitihin, na bang mu'min bimitain, ini luha tamanan luha yatinin dunya ini betul taman mata ke sahaja ni luhan kubur diraat wallahu subhanahu wa ta'ala natawa kinhandak wallahu subhanahu wa ta'ala bisan dui Allah subhanahu wa ta'ala ya dak malaikat iya bagkana pitengana Allah subhanahu wa ta'ala ge anu ge bagi magpain hadi sa amin ini kabayan ni kada Allah subhanahu wa ta'ala mege kemon mege tiap-tiap ini sa desa. Jadi indama manusia yang mati apply kan insyaallah pekutin insyaallah subhanahu wa ta'ala umpani sebkutin bisayan dok mula-mula bang kanisab kita magkajawab si tek ka soalin si kita dari kubur si waktu jadi kelum di walik Allah subhanahu wa ta'ala dalam puasa man ke meditative itu sebulai kesa pinaluha pinindama mian hinangan kubur nan lawang dambu lawang ubus pinagharap dok ang bansuka. Pasig na pisi surgahin, harap na lasanan sa mga kubur niya. Si kedua, ini luha kubur hinangan lawangin, nakuha na pinisi malik niya, tamanan mata. Ito yung hadja, tamanan hadja. Kaya kita hante. Kaya bang may lumayin, masinin luha tamanan, bakit yung pinita langit, tamanan mata. Ito, kasali Allah subhanahu wa ta'ala magkabalit sa amin. Hinangan lawan. Lain teman luha. Lumain, apelihanin sampai silaw kiamat nagdulmaya iya naglimaya iya ng kuna sa amin. Si Ketelo inepe bito kita ang mananagilo, ang manlayanan biyan si Kiho inepe hininang atau kahalan ng malaikatin lai dalam hininang siya o Allah subhanahu wa ta'ala si manusia mukmin beda ila dalam umur dan si waktu
maka-answer iya si tira malay. Puas maka-amban pengasya si tira malay kasi. Dina pinatuli ng pawalik ko at pinatuli-tuli panganti. Dina, tuli na iya. Ini pusan bil, ini pusan ng samihan. Dinaptuli na iya balik. Puas amban penungun iya. Kimitay na samihan. Ubus pinabalik nyawalan siya. Elom. Pag-ubus elom. Na yun, magkipagkita na yun, malaikat yun, magkipagsungjawab na sa amin. Nubus mo siya kaya na niya problema din, na niya kitalawad din, luha ni kahalan din, puas niya ang bandetinan kemon, na malikatin tahalan din. So nawa, tuli na iya, balik, patuli-tuli, duman mati, duman kiperdian, so nawa, tuli, aam naglaw na kibili. Tuk daw nga di sa mga ano okay? Sumay pagye banghaturo pinte ek kaamdanan kan si ruangan buka. Nisway di sa rin pinte na risipoks sa kanti may ako sa kanti sa mga kulang ang dako. So magmiyat pito. So naga, nagyabangin asal tesulat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sih yan? Niya pende tilaw to pende malaikatin atawa din actually ne manusia mubin ne delen kubur ne ko prinsip bot niyan ko petuli ambe gelo le kirili ko ini petuli ambe gelo ke bina yung ko kam ko pag ako ra pati bot ko ini petuli ambe gelo le kirili pag ikaw ato wala dambuha doon yung mas bakit dito siguro dambuha ito kasi hindi kaya nang ito rin kuwi nagpende kaya kung ang naglaw na kini Saan lebih tigaan na katon? Saan lebih tigaan na? Nakay pagya bang andani mas kasawin Nama problema kay kadate. Problema kay kadate. Lagi kumoktin. Way hitinin minisal kuwi pende petuli naglaw kiwini atau pengantin atau awas sana. Itu hak besarin. Nasa iya, pwede na. Pwede pagkahatin tuli legdek tuli hak besarin ang meeting din tuli na balik. Pagka lapas na yan, panin na piti may sual may kipitin ulay. Gana kagalawan lain na lumaan lain na sa mga puluhan, lain na sa amin, tapos tuli na balik. Naglibay na lang puhuli sa amin. Kasi mo ni ape, bang ni ape, bito pa rin. Si Rasad, si Arvin, si Mas, si Mubin. Yung COVID, pag-spoks, di siya pa mo nang banihin, miyan dire, pe, meniyain, hininang we, yun Dina, kahandak malaikatin si Allah Ta'ala si Maang Tele, dina ako na malaikatin pinahinagon bisi, ipun ko yan, lu dalam kubur na pag-iyong mu'min. Doon ay pabakan ang bandang surga. Pabakan ang bandang surga. Ini doon ay pabakan ang bandang surga. Pabakan ang bandang surga. Hampe pabakan ang pabakan. Tapo na. Aha, saya nulai. Pak prisuhu pende te petepuharong binipinde siya. Pak petepuharong binipinde iya. Tapo ang mandalam surga. Niyan. So pwede ko okay ni Ubin. Bang tapo la ini papakan la ini kompleto la ini uan sa men tidak na sa la. Us di bisara dok ito manok sa TV. Inepe bang niya pe atoga ne. Inepe. Ito kasi man niya. Ga. Inepe sina dempuan aja. Ito ko balik sa ano. Inepe meloy. Niya ni tapone luhan ni kubur ne sembe. Dok. Aha, wa albisuhu kesembekan Pilipina siya, do sembek ang madalam suka. Na kuya itu serati dulu kan deme terun te sa ini ke father ke tiaw yung musik bang bentalon ide bang baju ide kami staam ban ini made ng saben kali suwe made ang madalam suka ng telebisa. Ngane kaya mga kabataan niya sembek ang madalam suka, tapo ang madalam suka, luha kubunin sahaya kaya mula hapisan ang madalam suka sa amin. Suwege kita uhan te banggit niya lumin mingit awan diyahin tatap siya na memetele niyan pag-iina siya lang ng muna sa amin. Naniyan na ikipong tinihan sa agama Islam. Sa Mesem TV, ako po din, yung Israeli, sa Mesem TV,
niyan bang panisab kitabi hinina mo Allah subhanahu wa ta'ala sa inin kuburkan bi taabot bang kitabi taabot pinapatay do Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ito paas sa kitabi si subjectivi yene acts atawanan opposite pin bahasa yang disipok si basilin ano sabi atawa nan lawan med pinyakan. Ilawan mihan. Lawan meluha mihan, lawan sembek mihan, lawang mihan awe bang ini sa etinen sisihin. Nang sinin bagi kita manusiain duero. Duero. Dan buat mati dalam kemu'min. Ini ko mihan ni kapan din kita kanang bangi mati. Dan buat kamate beli dua ginis so magpunta siya. Bibita na silang buwan. Yan kamate dalam kapagkapit atau kay pagmunapik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang buwan kita munapik le dog ano lay itinan dang pagpunta mo siya. Tapi tina si magkapir hadya. Nubus magmunapikin miyan punta na ini deh. Punta ini sa yan. Nubus bang matay. Ubus na niya bisarate, bang mati mu'min, naman tibisarahin ko, tibisarahin bisarahin lumihan, naman kahalan din. InsyaAllah bang berisap kita, pinalari wa Allah subhanahu wa ta'ala si kamati sa iya. Kung ito, bang isapin ng buwa, yene ipon Allah subhanahu wa ta'ala, memetiin, yene magkapir si Allah subhanahu wa ta'ala. Nagga si Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi kahalan din, bangla ini dalam kuburin naman. Terus, hadisan, si Bara ibn Azib, itu tahap mana hadis din. Ubus, inapusan din, kanya bang mati ni manusiain, sisinesine mati manusia. Dia magkahalat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sali do eka tayo mu'min lay maghagat di sa'yo kita buwa do dan buwa do yung kemetein dan buwa do yung kemetein asal mati sumibuwa kahalanin lai pag ubos lede lem kubur bangko inge kahalanin ubos iya pinakelum bangin pinakelum balik ko Allah subhanahu wa ta'ala niyan puas amman kemetein itu silunya etin kemete kelum lede lem kubur Ekot mekelu, yan na manusia mungkin yan ekot kimisarat binigyan. Bang na mati, tek dalam kubur, ekot kimisarat binigyan. Taglay dalam kubur ne, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patuado pinabalik bisa pendis ini, nyawanen pisi jasad ne. Pinabalik na pinna nyawanan pisa sa jasad ne. Ene am metay magkapir niya. Kung bisa am metay magmukmin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito elum. Pinabalik nyawanan supaya elum niya. Pinabalik nyawanan balik elum mekeres na iya nakikita niya na pagpayam ni wa atihi malaka tek karusab pisi iye duwe malaka. Elum ne. Maksaw na balik kung kemetein ne. Pagke elu kemetein bambagsape pararin duk nyawa. Ito yung kara teresa. Hanggang ni pamat ko si dimudo rin ke pungten sa Muslim. Hanggang ni asal bang na dapat nyawatin bitin sulti Allah. Jadi lalo ko gusto sarat. Pagke sa baban kita ni kinesa. Ha, nagkilesa nakikita ini sana sa nyawatin. Bang nyawatin di siya-siyate, ini ano niya. So, may iba na yung mo doon si Pete Aron sa student diba. Pete, pagla ilipin na elum na elum na pag-isarap nyawaran, pinabalik na siya, balik ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pete, ka na siya duwe malaikat. Tigitin na ubus, way pinetek ka duwe malaikatin pisi iya balik. Sino se ve halan na siya? Ini ne? Sino se ve halan na siya? Tinilaw do sabi penilaw wede mu'min na metin helumihan. Ini tilaw yung tamasiye. Ini tilaw yung siya.
Abang magkapil sa Allah subhanahu wa ta'ala, ini tinilewin siya. Sorry, tilaw. Ini tinilewin. Sine pinne? Sine Tuhanmu. Saan ito ng mandara buka? Sine Tuhanmu. Dari siya tinilewin. Usi kedua tilew. Indah ba? Sine? Nabi. Nabino. Si ketello tilew. Ine? Pimiko? Sebutan ko. Ine agamano. Elwi. Sabi niya. Kaya nga na pagpindaan kwe penilew, ine siya mu'min tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yan. Sabi. So pagpindaan nang siinin. Pagtilaw si aamengay magkahakad tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Pinne, man rabbuka. Sine pinne Tuhan nun. Pagi ibang mu'min si Allah subhanahu wa ta'ala kakaya pinne Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Tuhan. Pagi nansin pinne man rabbuka. Pin malaikatin sine pinne Tuhan nun. Payakul ha la adri. Bisranin la idalam kubur. Yan ang manusia magkapit ng tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Irin bisran. Si waktu tek katilewin siye. Yan ang ban malaikat miyan pinne sine Tuhan nun man rabbuka. Pinne ha la adri. Ito yung mag-arap eh. Hindi ka. Buto iya ka damit eh. Pag tuhan tao yung mag-arap lang ng kubur. Ito yung bisranin. Pinne ko, sige ito kung mag-ina mga kasi basta siya sa pinne. Sa'yo. Kung kita ni pinta sa kuya, paano hadya na ba? Kuya, yan, bengmangan hadya sa amin pagtiyak kapisiin. Sila naman paninitiyaw. Dambuha ng dambuha hadis sa din suwalahin ng siinin ko talaslet, suwala malikot pinne, madrab. Panas naman ang panas, suwala ng epinilawin. Di ba nilipinte, tinilapin tinanghirunod sa amin, tatawanin sa amin. Kue pelesdete, kue lete MPC suara hawa pelisuali atau pelisuali itu MPC. Ini suara malaikat ya. Ini telaunan mandara buka sile pinne yene Tuhan. Bengangan dia magpos meke tinan ide tibisranen bang tu sikite magdahing sa amin pinne. La adri pinne puas ang ha dumian. La adri behuna beki bisara pinne beki ladrinin si luga Arab fasih pinne bang si Arabante beki itu pinne mabi malu. So bang si Arab Quran si Arab anu pinne la adri gay pinne kita wan ko ang sine Tuhan. Astagfirullah taala. Gay kita wan ne Allah subhanahu sine Tuhan dan sine pinne jadi. Burang buat iya anak ihakan dan buat anak suh dan buat anak pinne anak imam pe anak haji pe anak ustad ustad. Gay kita umatnya itu bukan saya ustad. Sini, yene manusia gay magkahakad sa Allah subhanahu. Gay kita uhatnya tidawin at ang pangatane miyan malaikatin bang sila Tuhan. La adri gay pinne kita uhan po bang sila Tuhan. Dinahin. Magkasawa. Depende kay Tuhan. Ang terbesar. Fayaqulani lahum misari sa pinag magsumbay. Gito yung malaikat hindi law. Tagigay kay Tuhan na Tuhan ne, pininda pisa ng buwa. Kau kan dito kay Tuhan ne. Bisa naman Tuhan na tinilaw. Bisa naman Allah subhanahu wa ta'ala. Mahadino sumegwa depende kay Tuhan no. Tuhan no Allah subhanahu wa ta'ala atau magpinilisyo hindi kay Tuhan no. Sumegwa ini pinne agaman. Ini agaman. Katoliko, Protestante, Shia, kebunne agama biwan ini samya, Islam, tinilo bang ini agaman. Kue lusa isahan pinne la adri girot pinne kita wang koiran. Tulisin na kimutin. Mereka hukum sa Islam musibah taman musibah dok makatalaw tamaran makatalaw sa amin kau sa dendang-dendangan dua malaikat mengharap luhin ilmu bisararin hadja ko taneslet si kau ha pina bagi ini hilang di siguro mo sa English amen bisararin suara hadja sa amen Gerard pende kita Tuhan ko
bang sine pinne mian ine agamaku dinhengan kepinda pisi ko isap penilaw ine mobile kajage ketauhan ne bang sine me penjeriyehin dugay ketauhan ne bang ine agamahininang nen bang ine agamatinhut nen mian tinilaw ni isap iye payakulani lahu ke linda pisi tilaw siketelo kau rupanya natin bisa ne gak makapasi do dilaw niya kau rupan si dambua niya makapasi ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum tino dua malaikat niyan paymaron pinne sine pinne lalaya en pinne mo bagas pinne mo piu sikap sana siok pukel nala idelen kubur nala idelen penekite Salam. Si yene aamete tino pene paymanon pene bangsine lelayan. Bangsine lelayan pene. Kilehon ko bangsine. Pagpayam nepi payakul ha la adri pagpayam nepi si ilalamian kirap tekilelene bangsine lelayan. Tekite la ilela dinan kumur siwene. Pinakita siya wallahu subhanahu wa ta'ala usdinaa tinilaw si malaikatin yan niya tinilaw penne tilaw biko bang sinelaya bang takilale nake yan nila maludilong ko pagpayam ne tigilan nilalahin ha la adri gay penne kita wan ko sambung ni si malaikatin bang sinelaya sidang buah hadis lelain tu dalam dua. Kali bukan terbesar apa sih kita begini? Terbesar apa sih siapa yang begini? Dan buah lelain ini dan perkitahanin ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan buah lelain. Dan buah isablela petek kapi. Sedih amban sambahayang lay sedih amban edeme delumian niya petek kapi si manusia numitele bang mukmin numitele pagpayam ne geta sandang ne penamat bentuk hap lalali bentos ajay pete pelew ne sine ke open ne lelayan yene penil pen ne gene asa geta sandang ne hap make la anunan ni ana luenen sina tabanan sila kusi sine ke open ne lel bantu pel kusi mukmin Kene banggay ko pinne tekele no ako rin pinne yene pinne hinang no kemon mahapin. Ene sambayang ne yene puese ne ne no. Demikian nasin petekka. Petekka nasin tembuak lel lamisa. Sedi ang bandel lamian pinne sinelle sedi. Subay petekka bisi dan buak lella samian subay puas mian ene puas pagtilawinin ke kita wanne petekka bisi dan buak lella ini. Pin malaikatin sine pinne niya. Ene pinne lelayan pinne bagas pinagwa pisikam sa pagkelbo. Ha la adri kay pinne kitawhan ko bang sine pinne lelayan. Na sine yene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hello, kaysa tinilaw bang sina Tuhan kay kitawhan la adri. Kaya dulu bang ini agamanen la adri kay kitawhan. Narang sine ibungtin sa Islam. Kaya mantin. Hak bisa manusia Yahudiin, duk manusia Katolikohin, duk manusia ini agama Protestan ting sabihan dia agama. Mereka bisa siya sama dara. So sendi ga da ada bang pite bang anak yakan upama anak asu anak sama mati kita wanne. Bupende tubuh penubuh dan bahasa pinaka Islam. Dia kita wanne bang agama. Ubus ng silin, ini musibah menjahil, ini makitalaw tayo masih. Jai kitauhan ne bang ina kamari. Dok jai kitauhan ne bang kitalo, jai kitauhan ne bang sine, ina lella darak pinaman siye pinna sine lalayan, pinmalikatin sine pinna lalayan. Di pinna kitauhan. Kuingin, pangitaura lamian, kuito Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dar nente likite misara,
Dengi muruk 400 tahun na pagilatan ng Nigeria, pag-ano na ang teori jirong kita. Lapit-lapit na dengi mo tahun. Eleten do kita ko ito. Ilay dalam kubur. Bang mu'min. Kung ito bisaratan bi, pwede na sila, pwede na layan, pwede malaikatin, magsikay pagpayam ne, edi tegyalan din bang taulinin mati, ati nilang biyan. Dengi buruk 400 tahun pagkilatan na ruk Nabi Muhammad SAW. Bang mu'min iya kamitainin, kitauhan na nagsaharat, iya lang dalam si harapan malaikatin pinne, ashadu annahu Rasulullah, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, sebet na nagdiksaksi ko iyan pinne, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirikun untuk Nabi ambat pinabo Allah subhanahu wa ta'ala sikat pinisanya. Dengi buruk 400 tahun pagkilatan. Kuway kitauhan na ibutin na Rasulullah, kitauhan na nabihin, kitauhan na Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagkya tiya atu tanda din hinang mo is tekilan nila. Tekilan nila. Kuwa na may kuitule, kuwa na may kuitule ilaw Jumaat, niya tibisaro wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagka tibisa bang ilaw Jumaat, dinapinaek kawe na sikit di panalawat tibi tujuhin. Allahumma salli ala Nagpesa kita bang si ilaw, mas duman na dyan so bang si ilaw Jumaat mas peek kateed, dinapinaek kawe na pinabut tibi atau pagsalawat tibi tujuhin. Pagkawe, Nabi Muhammad SAW gak na kita nagkasuadok iya. Gak na kita nagkasuadok iya. So ngayon, sisine na lawat tudyo iya. Iya dahatos dengi urok 400 tahun. Kuya tulay mati atau agak no kita. So nalawat kita bitudyo iya. Kumuha nila si Madina, sisine makasalawat. Banglai manalawatin si Madina. Banglai manalawatin si Madina. Duk kita kebuhatan. Pinabalik si iya nyawanan wa Allah subhanahu wa ta'ala atau bang nalam tujuh iya supaya makasambung salam kasambungan iya manalam tujuh iya hinduk manalawat tujuh iya les Madinah. Sumagawa bang nalawat les si Pilipinas suwing kita lahat. Sukoy gapit kasuhan. Nalawat atau nalawat tujuh ila si Pilipinas atau si lahat malikan si lahat ila talaga sila singlit ng kipakli sa inggit. Buinin bang si Dembuwa, bang nalawat Nabi silawat ruwat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinabalik si iya nyawan atau bang nalam tudje, pinabalik si iya nyawanan wallahu subhanahu wa ta'ala ubus supaya kesembungan yede manalawat tudjehin atau manalam tudjehin. Nah soalin tu bang si Madinah okay ni atau itu tapit-tapit okay. Siya mo ilus melahat ke sana. Yung daw ngalawat salawat tu tumua tu jiwa tau kai Semua. Lagi Allah Ta'ala menemukan keulah. mal dumen kata bisala pin Allah subhanahu wa ta'ala menemukan keulah tau so asal iya pinabalik nyawanan supaya makasambung tuju manalawat tuju yene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamante na bilisara me ebhiin bakas me digidig ibeku arak-arak na tikay ko besare kwe filosofi kwe utukan samya hindi ada buwa sa gurung lecture das kali-kali ko samya hindi may jimi abahay may musik kita masay ang marat sa iya masjid hindi ilmu ini pinagkapagkaka piku ini ilmu sa to us akan tepende ka Nabi Muhammad pinakay pinamati. Si bisa kaya na yan. Tapi pinamati ni Muhammad. Ano? Digi-digi po kasi tala marako. So kumpol mo ko si Ria. Damos nagsike ano ko ito sa bendal hati bisarani. Bendal bisarani. Petut kamli sa bendal sa mati ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala mati mo si Madinah bang kinibig bistate mi. Una. Sumagawa pagke tengisara wa ne. Bang iya si Dembuwa si sinesina nalawat tuju iya umat ne pinabalik wallahu subhanahu wa ta'ala nyawanan si iya. Nawal hasil
Billion kwento, wala milyar. Piye kwento manusia nalawat, umat na nalawat tujuh. Dala kebekkat salawat wala hasil nyawanan ka say do wala hasil. So ko aro sabi ate na sira isara na ito Tuhan dero sabi at kasi ajan mo rin. May bisarahin. Si sinasina nalawat tujuh yan pinabalik iya na siya gawanin. So kaya magkasambong at tawag tujuh. May kasama tujuh yan. Napendang bisara may kaya Tuhan so may yan ito pa ipinte nga mahal ilay na kumulin So may kuha Sementara ga hetiden niya bekkat salawat tujuhin guys sa bekkat pebalik niya wa Allah subhanahu wa ta'ala insa supaya magke sambung atau magke jawab tujuh si mangalawat tujuh. Kasi soal itu ini si Madinah, si Pilipinas, nalawat kita tujuhin. Kau ingin kesumampainin tujuhin ini salawat tembi supaya Tawalik Allah subhanahu wa ta'ala nuwali. Tanan sidin, bang ko ada betuhin dapat bisaramian bang tu si etinen Madinah tapi-tapi tersaudari tapi-tapi salah terus. Walau siya hati. Maksudnya ada kita problema. Nalawat kita ni. Lagi kita ni berduwe. Asal tekka. Ko pinindamamian ne pinetekka Allah subhanahu wa ta'ala pisiye. Pinabalik Allah subhanahu wa ta'ala pisiye. Ngawanan sa salawat buat na samian do pinalah etinen mian sinalawatan kita ni wallahu subhanahu wa ta'ala ko pinindamamian ne etin buat salawat ni sinalawatan kita wallahu subhanahu wa ta'ala sa bintit de kini nalawat tujuh min sempu hawa harga ina salawat de tujuh Lobos bang abang Pilipinasin dali kita problema niya malaikat Allah subhanahu wa ta'ala ngehinang niya malaikat ne tertentu itu sayara ini tumbi ko bang ini bang siyakan kami kemon tege sayara ini hindi sayara bang siyakan te Sumaya Allah subhanahu wa ta'ala niya ngahinang tertentu pende malaikat sayana malaikat. Tapi megpipito malaikat niyan. Megpipito ubos kemon si sinesine nalawat. Pusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tekesua takalo ng malaikat ana megpipito niyan. Yay en megbuo niyan pisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ko bisa ko pinili na mamiyan. Allah subhanahu wa ta'ala masih kita wala ini. Nanti tapi nagduro perengero tuma lembaja pede haje ko narawat tak tu si kule Messi dada tahik na tawar ne bar tawo sa hamyan narawat sa na tawar ta ini ta sakatan yero tumu ayan pek ken haja dara kiti megiti ka sen sumegwa dinas pinek kawe ne salawaten bitujuye pege sabab dukki tebi megkasua dukki tebi ketauhan tebi iye duk ketauhan na kita bitabot mula-mula dalam kubur kita bersama. Ngayon, tingin-tawo tabi Rasul sallallahu alaihi wasallam tingibur alatan binuk 400 tahun na kuito sa bangek ka salawat tabi mula-mula sa amin dok ene penuhut tabi yan ay pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala panganuti pangandakan ini pangandakan ng sige bersama. Iyan. Pain may pang manusia gay magkahagad sa Allah subhanahu wa ta'ala sine penne lilamian gay penne kitauhan ko bang sine kagsamian gay kitauhan ne bang sine ene lilamian ubus payunadi munadi minas sama niya ne meglingan niya ne meglingan ang mandeta langit sine ilingananin iya dua malaikat niya ilay dalam kubur. Niya na meglingan na meglingan ang mandeta langit megdalam kubur si dua malaikat niyan ubus ine bisara enelingan mepisi dua malaikat niyan payunadi munadin minas sama ang kadzaba abdi akahan pepende ka ang bune pende bang ene ipun ko yan. Ito, nasi ini,
Ketahuan kan mengalingan dua malaikat man Allah subhanahu wa ta'ala pagkapin ang kadzaba abdi nagdusta atau ini pin sedusta pin kedustaan na pin manusia ipun ko ini pin ipun ko tinarawi ko itu yan. We dusta ni naman. Pin magalingan ang pisi ng malaikat man ang kadzaba abdi yan pin na ipun ko yung pin nagdusta atau dustaan pin. We dustaan pin nas we pin dustaan nas ini na ipun. Tagdilaw. We ni Allah subhanahu wa ta'ala kikitawahan. Tagdilaw we malaikat sige Allah subhanahu wa ta'ala kikitawahan. Tagdilaw we ni bang ini agamanan kikitawahan na agamanan. Tagdilaw we ni bang ini yene ni ana ini tilaw sa kita lulay nabinin kikitawahan na nabinin. Pagniaan kikitawahan na talo miyan na yan maglingan na malaika linganan na Allah subhanahu wa ta'ala dua malaikat niyan pinne yan pinne manusia ipun kun pinne dustaan niyan we pinne dustaan hinang ko pinne ni ako bumegdusta yan kikitawahan na wala siya pero Allah subhanahu wa ta'ala nagdusta pinne we pinne kikitawahan na agamanan muni agama Islam makaspawa ko na si Yesu ka tuot ne we nagdusta Rasul sallallahu alaihi wasallam bakas pinabaw na we ko si ubus kikitawahan ne bubakas ne so tige ka tuot ne nagan hangkan pinne dusta na to magdusta pinne yene manusia yan tige pinne ko kikitawahan ne kikitawahan ne bang ina agamanan kikitawahan ne bang ine bang sine ne binan sumebuha ini isa pinne hinangon bisiye. Yenin te lawan ene bisarate bisi muminian. Ini hinangon bisiye. Dihelo amban pemole bi atau matala bi amban iye. Da ambananon bi isa mantara pinne gete hinangon bisiye. Yene ini lu dalam kubur. Ini tata hinang siye. Nasabun bi kaya Jumat balik tilaw tunisab ka. Pinne fafrishuhu minan nar. Kaysa takatak na hinang. Waliyadu billah. Gekitauhan ne Allah subhanahu wa ta'ala pagtilaw iye. Gekitauhan ne bang ini agamanen. Gekitauhan ne bang sine ne bine lay na ng kubur. Pin agama pin Allah subhanahu wa ta'ala niyan gekitauhan ne sumewa petepuhanong binipin niye. Frishuhu petepuhanong binipin niye luo dalam kubur ne pegigana tepore subay tepo amban mubin amban dalam tepot fatrishuhu minan nar adwaanong biniya tapo pinte pabakan empe nelu dalam kubur ne yene tapo atau empe pabakan ne amban dalam neraka jahanam boleh wa sikedun waftahu lahu baban ilan nar. Kubul na yan pinne hinanganon pi. Karpintero miyan, inak hinang karpinte, inak hinang lawang. Hinanganon pinne lawang. O malaikat ko, yan kubul na yan. Pisi neraka jahanam. Yan ko pinno miyan. Tinen muminin, hinangan lawang kubul na nagsangab duk ina surga. Tagainin ini mengi magkahagad sa Allah subhanahu wa ta'ala hinanganong binipin na lawang namu ano sa pin na yan at sa lawang yun na lawang na yan yun mag-atag at awa pinagsangap do ini narkajan waptao lahu baban ilan nar tudyo narkajan katinan pasek pi ang bandalam kubur ini parasin pasek pi diyan bang habgo bisan herkutin herkut meke tinan asabin atau kemon ne bisa kemon ne dalam jahanam peselu ini pisi tegelan nilai dalam kubur pinekel Allah subhanahu wa ta'ala sampai dunia Allah kiamat wala azab peglu kalawangin ni alawang na sanan kubur ni hilangan na malaikat miyan connect na dok narkain pa peselu ini pi fayatihi min harriha na pesile pine pesebune kung simbuhan niyan, napi dalam kubur ne, yan panas tamanan panas, duklaat tamanan laat ne, para sa atin ang madalong kata. Duwem piyan narkain ne, duwem piyan real narkain,
sumewa yatinin lawang kaji ng buwa iluka dinak ininang Allah subhanahu wa ta'ala siya sila malaikat de supaya telisane sampai tegdilan nila dalam kubur sampai perinik law jamatin iniman kahalan na sa lemar kasan sikadua sikatellu wa yudayiq alaihi alqabr ubus pesigpitun bisiye atau magkinahandag wa Allah subhanahu wa ta'ala dinaat sinigpit wa Allah subhanahu wa ta'ala yan aanan etaymian si bulaknen sida da pupulakin nga niya Allah subhanahu wa ta'ala iya magpitan si bulakin iya bidang bulakin duk kita hininang abban bulak lain dalam liang tamanan sikpit pinagdiikan petinambakan pe ko bisrato de lumia usay haw sikpit nan pegnan sinin wa yudayiq pinasig pete wallahu subhanahu wa ta'ala tawakin handak wallahu subhanahu wa ta'ala si bulaklay dinak pewa na ginipit yan melay dalam idala ginipit ne wa anong tinghali wa bulak sa amin ngahin dinak pe ginipit wallahu subhanahu wa ta'ala si bulakin nina ametaymian hatta takhtalifa fihi atba'u sampai magbida-bida nilai dalam bulakli ini mabsate bulantin tulantin tino magganti-ganti ginipit wallahu subhanahu wa ta'ala ginipit yan ang manusia mengi magkagari bulak nila dalam kubur amban karawanin ini bibang na ini karawanin ini tulangin pito na siya kanawan sabi ko kaya mo nagbita-bita ni hatta takhtalifa sampai magbita-bita kaya magsabi-sabi na ini tulangin atawa nene yan kaya mo na pasalin lahat dalam kubur yan pangasabihin lahat dalam kubur sampai yan siya logyan balik po kaysa tapo ang madalang narkasan papriso sebundi sebu kaya tibalik kaya hinang malaikat yang si manusia yan yung bangmati higi magkahagat sa Allah subhanahu wa ta'ala si kedu waftahu lahu baba din diba hilangan lawang ko sa pupinumihan yan kubur na pinagsanap duk narkasan na kubus dalam kubur ini tinan api na dalam kubur na pe sulab na pisiin dalam kubur na ini narka atau buti ubus sikatellu wa yudayiq alaihi alqabr do iligpit iya ginipit iya we bulakin yan kuburin ginipit iya kuburin la istigilan na dalam kubur ay awe istigilan na la dalam kubur sampai sa lukya ubus ka paghirebusan ng si keempat wa ya'tihi rajul yan piningkuskan Kubus tahala malaikatin paganti niya dembuwa lillah wa ya'tihi rajulun niya taganti dembuwa lillah pisi iye lai dalam kubur ne lai dalam ebot ne lai dalam kebinsangan niya ne nasubay bang na si makamate iye okay ne nasubay wainin nan si ini tinan wa ya'tihi rajulun tekka pis iya lillahi dalam nyawane pe yaruk jasad de kinan teke sanat te kitene pe nabang na si pente pe ikpit bulakin gane posak-posak okay ne nasubay kahandak Allah subhanahu wa ta'ala kung iti bisrati binen kin pinay kuing ganayin kelum ng sayan sa inalay mekehetiyahin balik po bisra mo magbalik yan siya inazab na ilog siya magkahapal niya wag kita di titilo bang kuingge Allah subhanahu wa ta'ala mga tuwan lain na sa amin na dalam musiba yan dalam ebot dalam sigpit perigpit sa amin waliyazu billah ubus waya atihi rajul puas dua malaikat niya dirhegan niya tigi ubus na yanan niya petek kapisi iya dalam kubur niya din buwa nila qabihil wajh makalando pas bentuknya pintu ba uri bulawan may number 1 o may number 10 si okay makalahit bentuknya
Kabih al-wajh asa makadahit bentuknya. Pas tamanan pas ini bentuk dalamnya. Wa ya'ti rajulun kabih al-wajh. Pas bentuknya PCI. Asa kata teman-teman PCI. Kabih thiyab demikian. Peta-peta karet-karet may sembeknen pas sembeknen sa amin. Tara, asa kaya may bentuknya. Gihap may iwan sa amin. Muntin urih. Tegalan itu simulak dunya nga pero bakas makiubewan pas pinikibewan ang pagkubog sige tikitene PCI lela mapas bentuk lalu mapas sembek lemen bewnen bewan taman bewan ini manusia bebetek ka PCI dan bukan lela bewan taman bewan pas taman pas us yelayen nagsige sa men tikitene gi mekano Beselai na iya dalam azab, ini hawa pas bentuk lelamnya, duk beunen duk yan awe, da makasangka niya misara pisiye, misara, sini ay nasabihan dalam masabihan, pinne, sini na kyo pinne, absi billah niya so, sini na pinne maghinang, wala siyempre bentuk niya, pas bentuk niya, duk bewan sini pinne yan, sino na kau pinne lella oko tako lella pitus aku memo bentuk do ko bentuk asal makadahit bentuk nan duk semek dan duk ini datin asal lain ni dalam neraka jahannam dalam azab dalam kubur samian tek ka beunan mas kita mekitamba siksa ni peduan ini aman mepedik kapsinya sino kau pinne ya wala li ajaib ya sino kau pinne ala me bustan na pas bentuk na yan duk mebewan yan bisa ini Payakul besar dalamnya. Dia ko hati pendek kita Tuhan. Dia pendek kita Tuhan akan kita ko Tuhan. Bang sino ko mapas na lain. Bang sino ko mabewan ini lebih sikau ini. Dumain na malaikat doang ale dumain ne. Sumewa bangge ko pendek kita Tuhan. Ene pendek dia kita ni pas bentuk pun pas lo ikut. Dok tia anu pene te pitu sikau te pasen mekun. Dok beuan tabaran beuan enggak pe kau pinde bagas pe kau beun tadi kau pinde lem siksa sa amin dalam narga jahannam te ukno pe beuku maka tamba kau pinde beukun sa amin. Suwi aku pinde ni dina aku Allah subhanahu wa taala pitu sikau. Dumen kusina roksine. Dumen malaikat. Daka utinaleo. Daka utinaleo subay dumen ku andano, dumen ku elano, dumen ku matettoano, dumen ku smaweris, dumen sinok sila sumedwa, buwan pinde bang aku rin pinde hinang no malati. Ako rin pinde hinang mo tagda menggay magsapahayangin. Pabantok hinang nun na ikipong tinihan aga sa agama Islam. Gagaw ng bahayang pinabantok ko Allah subhanahu wa ta'ala sa ikaw dalam kubur. Yene, aamin kayo magsampahayang pabantok pisikaw ako rin pinde. Sampahayang manggihinang muntian. Teman ako rin pinde. Yene, amalo bakas maningkaw malusi lunyahin. Ako rin pinde, amalo bakas manipeti manis lunyahin. Ako rin pinde, amalo bakas nangoto-ngoto mangalimot manis lunyahin. Ako rin pinde, amalo magsindak na tumalis doon lahi. Demon na pin na hinang numalaatin, at nako susi. Duman amal siya na nung sila sumay amal mo, kurang nako tinalo siya. Sini? Magpigwain, Allah subhanahu wa ta'ala, magkandakin bisi. Nakadapat may ikipon siya sa agama Islam. Asal gay tinilipas. Dana kalipas tayo ba Allah subhanahu wa ta'ala. Hinang tinbiha, masir asal pinay. Bantuk, wallahu subhanahu wa ta'ala sa hitibi. Hinang tebil ketekhan tebil dalam kubur pe, hinang tebilah demiktian masuk isab pinetek ko Allah subhanahu wa ta'ala sige tebi. Asa kay kita bitumala atau kay kita bitumapu. Bisan ini hinang tebil, bisan sa ingi kaharap tebi asal nga alepas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Akun rin pinne, yene pinne ana amalu kal khabis, ene pinne kemon hinang numalati. Kemon naman. Komon ni inda sa jumlah nila ikaw bisa ina inang nungihat asal masih pinetek ko Allah subhanahu wa ta'ala yene en heti mengindahit yuhin taga asadi amban
ini lain ito dalam kirin sanaan dalam kubur ini patambak si kau samian me ngindehit kau atawa me niksa kau ini hinang menggil malatin tusi hinang malatin tusi untuk yang musuh. Pagsaman tegiten na amal nene gapay me kinsa lain iya dalam siksa dalam ebot dalam men linda-linda na tulang ng samian hawa pinigpig bulak hingga do me kinsa. Sumeruwa si waktu tegiten na amal ne hawa pas bentuk ne. Si waktu tegiten na yene niyan amal ne pas dukdaunan samian me kinsa ajay ko na sa amin bentuk ko na sa dunan. Ubus dukda me kinsa sa Allah Subhanahu wa taala. Samantara ialah malaikat yang dinahit sa malaikat. Samantara ialah isdiksa dalam ebot dalam kubur. Gano'n magkabisara pinne, Rabbi, la tukinisa, o pinne Tuhan ko, da pinne, piliyaon sa ako ko ito ang lugamatin. At o da pinne piliyaon ang lugamatin, ang bakda sa inne ko hadja siksa dalam kubur, da hadja bang siksa, dalam luhan ko ba siksa dalam narga, sanam sa lugamatin. Si waktu takita wene, nagkasuwa na yan, amane malaating pabantok si iya, pas tamanan pas. Duk, bawang tamanan bawang sa amin, makatalaw-talaw ng kalihit iya mo amal na iyan. Iya nakinisara iya nakinuwa sa Allah Subhanahu wa ta'ala la dalam kubur mako. Lain na o Tuhan ko. Rabbi na pinyaon si ako at wala na pinyaon ang lugamatin. Kaya ko na tikuli ko na siksa tamanan magdana tamanan basta siksa turuhan sa dalam kubur. Daa bang siksa sa lugamatin. Buka dapat kibatuhan sa Islam, di kibungtirin bang kibatuhan kam, gak dapat pilihan dalam kuburin, pilihan tabiin kakalantin di silaw kiamat, siksa silaw kiamat, do kahapan silaw kiamat, tinin dalam surga atau dalam narga bang sa dudas. Ini hawa bas bentukan dari manusia bang nagkasuwa duk amal na dalam kubur, gaya magkahagat to si Quran. Dugay magkahagat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam temo ne matay kemon kalakwanen yene hawa pas bentuk yene bian amalen tegge yatin umbu ne payen bangle dalam kubur sunuwa bang pagpeluwas ang dalam kubur ye ite bisrade pinakuna sa Allah subhanahu wa ta'ala pinidani pinyaw Allah kiamatin duk ne kupin ne ite siksa seddi amban keperiksa ko itunin Hetinan ayanan tekole na siksa dalam kubur selama-lama sabihan lahat jalan silong kiamat pasiksa dalam ada dalam neraka jahanam. Nemian kepemutian sa Islam did acts atau hetinan lawan yene manusia sebenarnya lumian bang mati mukmin yemen kahalan duk yakan hinang malaikat sehin. Duk manusia isa bang matay kafir yan ko te bisarate ng tukoy tuto etinan init manusia etinan yan kitektahan din bang matay kay magkahagan sa Allah subhanahu wa ta'ala ubos yan yan pinigsayahin duk yan tumbas nin paabot si direm kubur si kemetene at apos ang magkipnikil lumiye balik wallahu subhanahu wa ta'ala si yan tayo dalam kubur penutan bi Bepesunuin ko ito tiya hati magkadahit na ikipungutian sa Islam dalam kubur tiya magkadahit sa dalam kubur doon yan naman siniksain bang mu'min mati bang magkahagad sa Allah subhanahu wa ta'ala yan man tibisrahin bang manusia magkahagad sa Allah subhanahu wa ta'ala kafir yan naman tibisrahin Sumpah mesunuyahin, ina na pain, pagkitiya hati makatalaw-talaw, siksa si dalam kuburin, bang ina mula-mula pa ng balti biyahis na grante dito ang mula sebab, sige, inang tabi, si kedua, ina na pain siksa, duk manusia hindi ka siksa dalam kubur, ina pembihin ang sabihan. Insyaallah mag-discuss tadi selalu Jumat selalu balik sa magdruman pero kita umur ini terlalu ini bangkuin ini pendinan itu
puas dok kiti lapas ang bansiksa do yan mula-mula di hinang tini duk hel yang tini ini hinang duk kiti asa dalam siksa dalam kurusamian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.